Baba biem emra bedwam edwumadie so na akwasinsia commander 6 say insia no ene 6 no he na waka bom combined na waye kado da wokracha no abanti ye be hwe eho amane akwasi ade na oni agye do pesa oh boko me ho de pa say yintia fata me say Real Madrid unya team papa nyame adoma Saturday omo san akowini Champions League no na omanya no 15 fa so ate ase na che say no ano that one o say bibia sheye ade akwasi ade pass achi oh okay ni aba be hia akwasi waya ho boa nyambo a Saturday minkai ahwefo yes na T Havana community 9 bibia bi wo ho na wonim sa kwasi kwa ye beye sika o sika akwanya ho be di sika wa ma wa yo ho enti bra oba so na wa Real Madrid no ani enkudim di nko ni Jesse Fabra me patro Real Madrid Fabra wate me pa for obia betimi adi 5,000 Ghana cedis of course it before se be free T Havana na ehonmo ano 20,000 eko nipa o fie na so yes o fie na ahwe so betimi awini between 500 to 5,000 ne nyina se ma prediction no enye mo sika o sika obia be di se na patro prediction no kai se obetumi adi bia Real Madrid fa wa ho odi ni nyina Real Madrid achi Daily Graphic I was not Bokata ultima anu finance on abba na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia afoni wa ha Dr. Bawumia na Dr. Bawumia say dey Abrabo ko did it here I'll review Labor Act to protect workers. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia assures TUC. Government votes 700 million Ghana cedis for book research allowance since 2020. More cancer treatment centers needed. Dr. Mary Andazi, specialist radiation, Kolebu Teaching Hospital, and I can say, yes, you hear a lot of cancer treatment centers. Daily Graphic and the business analyst. I want to partner with the media to take MTN to the next level. Stephen Blewett tells GJ. GJ, Panipa na isi yapa say MTN pen no di to just say opese one and some for kambo mu ye pa. Okay. Sana be MTN be ko the name chance say ye hu ni say. Bawumia promises flat tax system for election 2024 as part of the campaign promises ne be enso Bank of Ghana Monetary Policy Report, Ghana's external position remains strong. Tourism sector, international arrivals hit 1.15 million in 2023. Inflation expected to fall to 21% in May 2024. The business analyst, Enso Enonom. Daily Guide, Abokata, Enso Enye. Live telecast for anti-gay bill cases. 3 caged over alleged sextortion. Bawumia message good. It's used for Elsona Ekane say KGL boss is overall best CEO. NIP initiative transforms entrepreneurship. Nana Ado Dankwa Ekufo Ado. Daily Guide Enso Enono. The new trust, the Wakata Ensu Enye. Napo charges NPP USA your support. Activism crucial to break the 8. 2024 post is in the best interest of MPP. Dr. Bawumia to immediately meet assembly members to get their input. Dr. Kokofu Esuna Ekanesi Sema Penia be de chiri Asia organized labor ne ekua wodo no onhia assembly members nso. Okay. Konfanochi Teaching Hospital CEO sues lawyer Kwame Adom for defamation. Asked court to grant 5 million Ghana cedis as damages. Okay, so the new trust and so no. The Ghanaian Times, the Wakata and Sunye Nana Ado Dankwa Akufo Ado, Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, President of the Republic, and Sufoni Enye. Advancing entrepreneurship innovation. NIP create 103,871 jobs from 2017 to 2023. First batch pilgrims from Tamale arrive in Jeddah. There's a more call Mecca Fino, or more man crying.
Okay. Omo mfa atamaleko en say first batch no. Akwa akodura ne sa. 184 on death row in Ghana. Amnesty International report. Ghana set to become first African country to establish small modular reactor. JB Dankwa Adumeda case adjourned to June 10th as Euro strike continues. The Ghanaian Times, the Bokata, and so on. The anchor looks pleased for stranded students abroad. New Takrady 60-bed capacity polyclinic commissioned. Facility to reduce pressure on Efiam Kwanta Hospital and others. Ablakwa threatens fellow Odadie with demo. KGL Group boss emerges overall best CEO. Angela List named female CEO of the year in mind. Okay, the anchor and so on. Daybreak, the Wakata and so any call online. Cost inflation rocks Buankra Port project. Tanker drivers loud NPA. Nick down so AJ attract accolade. Enti ukai nek down so AJ. Papa na nek petroleum India. Yeah. Yes. Only say ya bought na about say uka entrepreneurs pa obo humodi e o ye mamu a. Yeah. Utimi enyi ora nek down so AJ emfa emfrim. Yeah. And then body monti ya bono doctor. To say Nick down so AJ attract accolades. It's in kwa. Yes. Akufado reiterate commitment to STEM education. Okay. So Daybreak, the Bokata, and so I don't know. And you na yenko online na yenfa Adom online and to so chine and na ebo yura kojo ponkroma. So no and a yes so for ba no eye enyuma ene dance so juma na wo ye ho no ne koyie pa and na wo chine abona ba so e wo hayi. Na uba entertainment so abrante show boy na HSC eniema bi koso na brabo mu a ase enuhu wo mu sa wo bi man so ne ebo no return bag Ghana nti no no wo kan online story a obenya amane na eka ho nyina ewo mu na ye mame Sofia Akufo so na ade na no atomu bie wo hye attorney general ensensema ekoso audio a NDC amanyoko no abebo no na ba bia nkomo nyina akosi ne plea bargain ho na ye mame Sofia Akufo eche bibia nsi kwan bibia nsi kwan emra no ma kwan se so pesa ko plea ko pa che so asem no mihihye nie yen yimra fia wo se no so no court e ma kwan na ahan so no UN peacekeeping omo a wo mokọ amama hodo so kọ hwesenka asumdie be batitu ni aman na ntokwasi wonom no omo chese nipa aduosia baako na ehwe wo mo enkwan ya Ghana fo enum ene wo mu na fie twam 2023 no wo mo ehwe mo kwan eno so eda ha na ora okujeto ablakwa north tomra se bedwani na chese Labadi Beach Hotel na Rock City so na wa hoden yenti no wo kwakoto Labadi no o se Labadi wa hoden se Wamukra betumi amanage Rock City amana yeye eno so adomonline.com ba choba ensem nyina na ewo ha obekenkan ede amame be sto betumi ajoin here menem komo akoso ompota ba bia wote na ebi asi apeso kama mpanifo to betumi ajoin discussion 0302 211701 0302 211702 omani ehwe ni mienu Minim so kai mampenda da Rollins peso ye kra bus cars bi ba my friend Galloper me kai pa ene cars na say it is ka o man ko kra ye nyina no asay skana se yen kan sa se yes so amom to me say para say enkrofo no mude cars ne bre no vans ya ye ka ho ambulance no ombeje ne back no matwie sika de amaya media menyaya yenkoje esika because abuna ya anhwe ya o ebribi baba the more na basis no e ka ye nchen no na erotin na kwasi basis no ebedro man mu late 2014 and early 2015 in fact say February 2015 from 2015 bc 2024 how many years ni because say ya anhwe ya o even the 2.7 million euros na eda cast ne so few years to come ye kwako value car na ye nya the same figure it will man na ya boka because to be honest dem gina see the ato force to me and for so be ni so magana okay so ato force ko dey fias na say Ghana enya ye sika
na atoforce akwa dem tie ni age ho a emfa so bi ni so magana ba unse wo hwe plea bargain na big C e de koma attorney general no a omo conditions na ne se sika no 2 million euros se se so e kasa ye emfa na se almost 2.4 million euros e ho asem na ye ka waje tum so betua 2 million euros no na in exchange no assign makoma kwaduasa na ode baye no state wo mo bia mo famre wo and what is no consignment bia na ka assign ne ho no so no mo famra but the question is that those consignment omo kan no still na available e betumi da ka ho akwa na airport airport abedi mfia hin wo ho abedu mfia hin na abedi wo ho oh menyini say kwa dey Chester because say who is almost a guy ene ma ne ba ni ode beba bia wo hu sika ye betwia okay na die bia so wo ne ye hwere so ode beba I think no eno enche se ne cars ne bedru ya che no okay eti na make say media se nyaye a but you see the other caution so you say one hwene ensu you also leave room for amanyophobia se be adwembo no omtim se oh man kwa me bon kakura na o ti kwa kwaje sika e hona nka bebe ya kwasi me de me so me hunu ni se ye ya wo share agreement no se onya daje kenkan the agreement ya enseme wo mu a na esi kwan se ye betue sika mpo ansa na bia de kan ba na ye 200 ambulances no mine no epe eti 50 ba 25% na nti ye nkaka no collectors of credit nti say ye ya ye di kan tue sika krompo ansa na ebi di kan ba bedro man yimu no e yade ye wo say mpanyefo hyehyem because ye yi was a leader agreement is agreement and krata no send na krata ne kasa na ye di adwuma anase ye ko overboard really ehia pa kwasi I believe that is there's one case be away papa ya banking issue by na hoko kan ye ne court was on call for plea bargain era esien yeah who say judge not asem so can say me say it should not be in the interest of the state say ye be jeli atuesien okay without getting back our money because the atuesien kotumu a what will be the benefit to Ghana at the end of the day na be deterrent e be yesua de e be akwasi the fact say say ye gsika ye gsika enti de bia no na nipa na bo nipa abopo na ya waste your money sika yeso ye gisika ni to nipa no nko na ye gibia asotwen bi be kwa ma nipa na na se hwe nko ma no ita make say me say eye kabo na enya awudie some of the deterrent ni be the interest na the betus council because atoyesi on sika na kana e bo no abana se sika da fuma ko twia kwankwa da mu so want to be antua that is it eti deterrent ni bi ni the interest na e de sika ne so no so wa mo ma na boka so man bo ka wie no e ka ne nyina bi 2 million euros o man se da bi e ka na ya bone the number of years are spanning through no ya be be 4 million euros okay it's not because atoyesi sika se e da fomu anka o twia ya kwankwa dem any ssa dia there's interest ni bi e kosoro e be more because some for o man 2 million euros within 2 years they can just make 5 million euros me koye because within 2 years me to be 3 million euros and for so what be the is essence for me say I go for man 2 million euros here be me ka 5 million na say sika ye ka ho asem ye 2.37 million euros big C so betua 2 million euros 37,000 euros na ka no why na betua it make us say so it depend on the way be call and I say be attorney general no bargain ye the interest ka ho my ready say mo betua mo man no and be say interest ne kra na cars na ba no ye mfa ni nyina emma ye be kibi bi say so me chen enema na aba no na ka na opa nke go su support ho asem gina ko na say ne sika na abetua for example so de meka na wo anya sika na ntwa na asem wo fie me fa fie ni sha anan a say ade kro na asem value fie na say fie be so e ka na ade me na eti bi a cars na ba bedu no because cars be say ade kokra be say e ka so nte the cars na ba bedu no e bi e be 200 na aba but mo ma Ghana be fa mu 50 plus the 2 million euros no ene emu niema na e ka ho no e ko betimia because me de abena sika na ekono na e ka say hwe ba bia dollar na kwa kodu ni nyina ko betimi afa so benye sika to show up ye sika no ama ye currency na timi gya na so ye say 2 million euros bi da ba bi no man sa betimi aka na ye kama se nko ye se bio atoese de bi na da se oh metwia mumma me another 1 year mumma me another 6 months or the term says him yes say enye le sa de na para se o metwia de a me ati so man enye sika no yes o man enye sika nti sika ni we are what's next me be say make us say because so na me de to da bia akwase ye ne sa say yenyi sika no wo so mani hin sika no na yaje akosi san ye de na sika no krompo no ekose ho no bredi kan in the first place in the first place sa business we on baby we betimi yenye sika di eye e bia commission terms okay say ablapokua
Ona wo supply ne ma no. Me ma kwesi nsia na me agent. So to be supply ne ma na Ghana aban ya mo 10%. Okay. Now, say Ghana aban reject oniema na, me 10% ne ma. Are automatic? Because niema na wo supply based on that na me charge you. Okay. But so oba na aban say ne ma de bre me die. Nua. Enye na me no kan na de abre me no mani nye ho. Okay, twa no pa me ne krampa bi. Aka. So obi twie sika bi kwati kwa bi so ma obi esa buam na me process ni go through unu atwie sika na o sika ahye. Okay. Sa abanya return ya emfa so bi obi anya ye bi automatic abna be kate. Okay. Akwasi me ti ase na ye be ko sa ye kwa ahoma so me masembisa ba ko a wo sa komowe mu nyina no ene say Vance no ebedru ye no then Minister of Health the minister no maye ya we say Vance no enye fit for purpose. Okay. Ni juma se babedi as ambulances no. Okay. Enwie mu die se betumi aye sa adwuma no. Akwasi at that point as a communicate no baye no de ni na esi big C for kwan adwuma ko na omode sa ne mai baye no de na esi om kwan ese omo beka se ne ye withdraw ne di musika mamo de na esi kwan how many years now I want your court